Anyiti itemi aya kuma miena ya Githunguri, Kiambu na Ruiru nio mari ambere kugura shares cia Tatu City kuria imwe yendagio ciringi 200 no thutha wao kuremwo gutwarithia riciria riao na mbere magita muigithia kuma na nja uria wagurire nuthu ya shares ciothe na akianjia uthii wa na mbere. Shareholders aya marauga ati tabarira mugunda-ini uyu ikoretwo igithie na mbere matekumenyithio kahinda-ini ka miaka 5. Shamba ile ya Tatu Estate ambapo tuko na foreign investors na tuliwakaribisha na tunasema ni vizuri wameleta maendeleo, na pia tuko na local investors ambao walinunua shares karibu watu 600, na sasa imeleta furugu kidogo. Nilikuwa nimeenda kutuliza wale watu, na tunajua kwa sababu serikali yetu ni ya haki, kila mmoja atapata haki yake. Nikure kwirwo ati muigithia uyu ni atwarite wabici yake na nja wa bururi kuria gutire mundu ungihota kumukinyira, na igeria ria mubunge wa Kiambu Jude Njomo na murunawe wa Githunguri Kagowa Lydia ria kwaraniria na arugamiriri aria matigiirwo wabici ni riguthite ihiga. Sijui tutauza nini, kwa sababu watu wetu wamenyang'anywa mashamba. Watu wamekuja huko, hiyo imesemwa na Kagowa Lydia hapa. Wamesema ati wao ni investors, wameungana na watu wetu, wale wamenunua shares wadogo wadogo, watapata kashamba kidogo kidogo. Wakakuwa ni kama ile gamia ilisema iruhusiwe iingize kichwa kwa hema. Sasa wote wametupwa nje. Shareholders aya ni morite mutongoria wa bururi kuingirira na gutegura kiriga kiria kiriho. Our appeal is that we get our right of shares and we participate in the development of the land. Hindi ya icera ria munini wa mutongoria wa bururi kaunti-ini ya Kiambu kiumia kiu kirathirire, ambunge aya ni mamumenyithirie ndeto ino na makiruta mukana uhoro uyu ukorwo ukirorwo na kinyi. Investors have come to the land. They have built large walls around the farm. They have built large walls around their offices. They have even built bigger walls around their hearts and around their ears. They are not listening to anybody. They are not available for any discussion. They have made communications impossible. Nikure kwirwo ati arugamiriri a mugunda uyu ni makoretwo makiwendia mugaru na watho kuria mbeca icio cirathamirio bengi-ini cia nanja wa bururi, na riu kuria thirikari irugamie tabarira ciothe nginya thina uyu utuithanio. Handu-ini ha Kameme TV, Kagawa Inaina wa Kiarie.